ngasi topic asina class 12 ki niko class 12 chemistry ki topic ki maming na IUPAC nomenclature IUPAC nomenclature of coordination compound. IUPAC nomenclature of coordination compound. So nomenclature of coordination compound maming piba matam da koi rule khara laigani ko rule sing tu hana khangbar da ka oi rule sing tu han yeng chi ko rules. Rule number 1 da cation is name first followed by anion. Cation na hana thongan have followed by anion. Rule number 2 the n ligand singi naming of ligand aisida ligand gi makai irake aduga sidana IUPAC की ममिंग लाकदौरिबदु इरकदौरिबदु इरके फर्स्ट अखोइना खंगब दरकार सिगी लिगान सिगी चार्ज सिजु खंगब दरकार होय को सिदा चार्ज पुरिबा -1 सिजु खंगब दरकार होय सो n(2 - सिबु करी कौनी अमिदो Cl- पु क्लोरो नत्रगना और क्लोरिडो Br- पुना ब्रोमिडो Cn- पुना cyano S2- पुना सल्फाइडो येंगबा मतम असिगे चार्ज सिजु खंगबा दरकार होय को मरमदि असि हुरे oxidation number of central metal atom पुथोकपा मतम याम दरकार होरकने N3- पुना नाइट्राइडो लिगान खसु इरखिगे को ममिंग लिगान सिंगी ममिंग सिंग खंगबा दरकार याम होय नेक्स्ट SO3 सिबुना सल्फाइडो CO3 कार्बोनेट आयन बुना कार्बोनेटो एसिटेट आयन CH3COO- पुना एसिटेटो समना हारबता ATE न लोइबा कांगबुसी कनाना महुचिनबनो O न महुचिनबने को ATE न लोइबा कांगबुसी O न महुचिनबने NO2- सिबु नाइट्राइटो अदुगा ONO सिबुना O नाइट्राइटो अदुगा वाटर H2O बुना एक्वा
NH3 buna amine sigi spelling ji mun yeng ko double M ne ore hexamethylene diamine dadi or natragana ethylene diamine dadi M khakta oidoini NO buna nitrosyl CO buna carbonyl sumaina ligand singe maming thongani NH4 buna ammonium NO plus buna nitrosylium asina naming of ligand thon bagi next rule rule number 3 naming of a complex naming of a complex ion or molecules asida complex hai base koina coordination compound ki third bracket ki makhai duni ko complex hai si sigi third bracket ki makhai du kai kaune complex to ion oina leibi yai molecule oina leibi yai third bracket kakta leibi yai ion oina leibi yai ba adi matamna naming kamain thoni ai dune in the naming of a complex ion the name of the ligand are written in alphabetical order followed by name of central metal atom with its oxidation number in Roman numerals da bracket kalwena igadam niko Roman numerals da sin e tulni b da if the complex part ai sa hai record third bracket mang le singje contains two or more same type of ligand then
di, tri, tetra, etc. are used. Example da yengsi CO, NH3, Cl3. CO ammonia ligand amaga chlorine ligand amaga yaure. Adudi sida ammonia ahumni chlorine ju ahumni. Adi kamain tolani triamine or natragana trichlorido. Sumaina lakana hema. Example step by step example pidaga yenka nakangane ko. Hojiki oina nangna pagadaba haibabu naming of ligand singi maming do or maming tholakana kamaina maming tholakani haibadu man darkar hoy. Rule number 3 ki point C da if the complex part contain 2 or more than one similar polydentate ligand. Polydentate ligand haibadi donor side amadagi henba ligand makaini ko. Polydentate ligand then 20, 30 tetrakis etc. is used. Siznagan haiba. Masai by try natragan die try tetra haibagi mahutta 20, 30 tetrakis when siznagan haiba. Example yengo. Fe C2O4 3 si oxalate ion ni ko oxalate ion si bidentate ligand ni adudi si kai lakani hore try haibagi mahutta 30 oxalate to haina lakani ba complex maming tholakpa matamda. Next rule number 4. Name of complex cation. Name of complex cation. While naming all the above rules are follow tauganeba. And ion is written in the ion hapira lore. Example the Cu की complex part से कहीं complex part है इंग्लिश है कि third break की मन में काम कुछ क्या ताने ना वाक तो बने उधर naming people मतलब द ion है वो word से ना लोइरंगो ने वो. Rule number 5.
Rule number 5. Naming of complex anion. Naming of complex anion. D. Name of the metal. Name of the metal is replaced by placing the suffix ate. Example oina hairabada hete ijilega ko sida ligand ama leire aduga complex anion oina work tawreba adu oiragadi sida iron haibagi mahutta ferret lakaneba copper amasu kai lakani cuprate sumaina lakaneba nickel amasu kai lakani nickelate sumaina lakaneba silver amasu kai lakani argentate sumaina lakaneba karigumba complex sina anion oina work tawramade यानी को तुका लास्ट ओइना सिगी रूल हम जी खंगजिलु याम खाना गने खले नेमिंग थोन मतमदा नेम ऑफ लिगान हाना थोलोने अल्फाबेटिकल ऑर्डर तनी को दसो अल्फाबेटिकल order alphabetical order yengba matamda ngasai 20 30 kumba di tri tetra gumba yengba yade ko plus metal dugi maming ibirani next magi oxidation number to bracket ibirani roman numeral ni ko plus anion lakataba number 1 case number 2 da mu kamai orakpi ai karigumba complex tuna cation no work to si pula manrani aduga metal oxidation state irani aduga ion na loisin doiba point number 3 da karigumba complex tuna anion na work to ramagati anion na work to ramagati name of cation hana ibirani plus name of ligand sisu alphabetical niko alphabetical plus ingasai gi to metal gi maming duta ate tasindoiba aduga oxidation state bracket ta yani ko susina IUPAC nomenclature coordination compound gi rules makai ni so rule si khangi haina lauraba matungda example yengsi ko example yengasi
number 1 da CO Cl H2O NH3 4 Cl2 sigi naming yeng si ko sida sigi complex part ai di sigi third bracket ki part che kari oina work to cation oina work to ko means sida chlorine sina anion already sina complex part sina kaino cation oina work to eba adu oiraga di kasagi rule do follow to name of the ligand first alphabetically sikanano chlorido sikanano aqua sinakanano amine audi sisu e ni sisu e ni adi amine ga aqua kanana ni amine na hani ko so tetraamine capital letter hobo yate ko tetraamine aqua marakta ge pibasu yate next chlorido then sigi central metal atom central metal ion central metal sigi oxidation state puto kadaba sigi oxidation state puto ke de cobalt ki niko puto to si so cobalt ki puto to ina cobalt ki x lawro chlorine charge kya puni -1 carry to iko water di 0 charge ni ammonia su 0 charge ni chlorine si kya puni -1 chlorine kya no ani adi -2 equal to 0 this implies H की value क्या था आने so 3 तो क्लोरिडो इरानी next था metal atom सी की मिंगिरो cobalt 3 दसु रोमान नंबर ना ई गदबा in bracket question लगा अदुगा कना लानी क्लोराइड सिदा डाइक्लोराइड लाप यादे को क्लोराइड अनि सुयेदा डाइक्लोराइड लाप यादे चुमनगी हाइसियल गुमदा हाइड्रोजन क्लोराइड अदुमाइना थोनबा दुमाइना थोनगदमने so cobalt 3 chloride so sina IUPAC naming orani sigi coordination compound sigi next example the yengsi Ag NH3 2 Cl so sida amine KAOE ani so di amine then si kanano silver diamine silver sigi oxidation step puto kya hoini ammonia is 0 charge chlorine ki kya -1 equal to 0 H equal to kya 1 so silver 1 chloride माइनो होइगने नेक्स्ट एग्जांपल येंगे सिदसु स्टील कॉम्प्लेक्स के तान न वर्क तो इको K3 FeCN6 सिदा di yengo ngasai gi complex kari oina work to re sida complex anion oina ne anion oina ne ti kamain khang ni maram de sida cation potassium lai gare so anion oramina sigi metal atom sigi maming kai la ka ni AT ne loi gane ba ko odi naming kamaina tholani yengsi सिकनानो पोटासियम cation ni ko so cation na maming hana pigedaba so si tetra potassium sorry tri potassium hai ya de ko potassium ahum yoy de chumna gi potassium de mairo potassium kyano taruk audi hexa cn gi de inga sai kari gi cyano hexa cyano iron gi putok to ini iron की oxidation state पुथो
पोटासियम की ग्रुप 1 एलिमेंट है ओदे +1 कैरी तौरने पोटासियम के यावे अहुम ओदे +1 into 3 प्लस आयरन की पुथोक तो ने साइनाइड की दिंग साइ येंग को नेम ऑफ लिगांड द -1 कैरी तौरने ओदे साइनाइड तरुक अमगदे -6 इक्वल टू होल की चार्ज के आनो 0 दिस इंप्लाइज एस की वैल्यू क्या तारने 3 सो हेक्सासियानो सिदा येंगो आयरन से करी होना वर्क तो इसिदा कॉम्प्लेक्स सी एनायन होना वर्क तो होबो आयरन हाइबगी मोत कई लान हेक्सासियानो फेरेट 3 हाइग लोसिलनेबो पोटासियम हेक्सासियानो फेरेट 3 सिना सिगी कॉम्प्लेक्स की ममिंग होइदेबो तो पे एग्जांपल करके येंगे से मेटल खर की कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट खंग दरकार होइको लाइक प्लैटिनम की +2 गा +4 गा याम होइगनी कोबाल्ट की +3 याम होइगनी आयरन अमा 2 गा 3 गा होइगनी कॉपर अमा 1 गा 2 गा होइगनी जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीडेशन नंबर ने को सिमा खै सिमा हाइबेट सेंस लेबा दरकार होइ हाइबेट खंगबा मचंग तो पे एग्जांपल हम ये CO Cl2 En2 SO4 so sidadi complex cation na work tore cation na lai raudi naming thon matam si kanano chloridone sidi ethylene diamine ni ko sigi ligand gi maming ethylene diamine ne adudi ethylene diamine ne audi maming kamain pirane sina E ni ko sina C ni audi dichlorido ethylene diamine से bidentate ligand polydentate ligand audi 20 ethylene diamine sida em ama khakta oigadam ni ko next cobalt iro oxidation state cobalt की क्या ताने पुथो को x -2 क्लोरीन की -1 क्लोरीन की -1 नेक्स्ट sorry क्लोरीन की -1 क्लोरीन अनि होइदि into 2 ethylene dimension neutral को औदे 0 सीधी सल्फेट होल सल्फेट चार्ज क्या पुगने -2 equal to 0 this implies x equal to 4 और डाइक्लोरिडो 20 इथाइलिन डायमीन कोबाल 4 सल्फेट
सिना सिगी कॉम्प्लेक्स सिगी IUPAC नेम मोरने नेक्स्ट लास्ट एग्जांपल ओने यमसी 4 ओइगद्रेरा 5 CS AU CN4 सिदी कॉम्प्लेक्स करी होना एक तौरे anion on एक तौरे AU नि को गोल गी सो सिदी केटायन दे ममिंग पिरो cesium सिदी tetra cyano सिदी करी हाने लाने anion oremina oret cesium tetracyano oret oxidation state क्या होइनी cesium दे group 1 LD1 plus सिगी पुथोक तो x minus 4 cyanide के minus 1 cyanide के याबगे 4 याबगे minus 4 equal to 0 this implies A is equal to क्या 3 oret 3 किना सिगी complex सिगो इदाव so next part ta IUPAC naming piraga complex onkat pong topsi so ngasi ki dimas ang se loisila